Am tatu chati lo ni no khet set tilat no kaleni an tra langan mun langan lastitina oksin set tra lo balil pai te ho balil pai langan yes nes pani an tra sustak bas bangelo ni tra te khal ni khota kho chuil yingole akha bil langan yoki yusin ya choko ihop mo hap ila lingona bisako nang khal ni ya watan yusin tinang ayong tinang ini kotra te khal ni hayat inshallah hishko watang la ayun lugar de Santa Cata yo ko shakhlati yusin como aya sila lili aya sin chok khumala ilalusin yila sko hek tini ko an so aisenati ko ab etian junge khokhani ko ni spisan khalni as kamu anti ayelap nu ye inspal ko kongop yu payat khishmam khalni magtakay ko sa niyan tra ani hisbati pues bia aiko sakot na khalni khilna ye bia mulomet academia o pase bia chef an paso stangen pasune lugar de Santa Cata khalni jam khoche ta to ko su ko yam antitrial an ma ya pas na hola ya bil ai ko katang ma sha ko chu ko ten an pasong palong sti amu ko ya ai pas ai match on chalas hote khalni sin to ayong ni a sena pasni khalni anya ya de yin pas en pola bal ab artística el pas ni ab khalni magta ya ila ka ya ai pas ko tsahot kun directiva ai pas ko tsahos nab ale ya khalni yo ta chu tinang sheli hab il khalni sin sheli ai khum hab ilusin sila le ye ko yin yusin tinang sin hani ko khil pena khani pues khani ko smai spisan ya el kano as kam ai ko kula il asia se tsaka de viaje yusin ya watan sin ya chok paso nang sin khoche ta to ka tiga unin aksa khalib akina khila basin sis ai al comunil ni si el patnabal ni si hacienda o pasi se tsahan kula ning mun la al te chuko mun la khil ko academia khalni as kamu antu sila lilti ani an ko ta en ko ba yusin ha sul khishma to khalni an yung ya yok pasin no khip khali khota chu mat ko kulo ko ai ko sem kula la ko ai kula ya khochan ta to skolo pasconino que viaje en Jali y haga también pasea pues a suer como Jali magtaje es alun pasula suer al sole le viaje a las kawil o ni shite tila como as kamite het hakalte het itzalte Jali sin sole ni shito a het con Jali as kamia e como bil smoni ya yilni bang inal bang anman she no te hokan wits hu antu ayelap no ye hayong ni sa skayni ko kulru sin eta machas pisan het mato mas ko chumutete ya wal pas pa khishmam to eitse beluk antu biau sin to kuchan sati bang inal ai la kulal wal sa ka khekot nang macha ya taksani kheko awon tu siya ko tin aw kadang kumami chang punya kumamti ko ay maya ay shewan ay tongan ya kumam house ani kanu ya